Muthenya wa keri mathako maya ma kuhura gataru muiko timu cia Kenya arume na iritu nicio irirukitie bendera ya uhotani guthie na gataru itena ria kilomita 4.1 moikaine ta down the river. Tuna uhakika wa kuja na zawadi kutoka Kenya mpaka Tanzania. Huu mchezo ni mzuri sana. Timu ya Kenya ya arume irarikirie na ndagika 29 na seconds 22. Timu ya Uganda ikirikia ya keri na ndagika 29 na seconds 23. Guku Burundi ikirikia ya gatatu na ndagika 32 na seconds 16. Timu cia iritu onayo Kenya irarikirie ya mbere na ndagika 32 na seconds 32. Uganda irarikia ya keri na ndagika 32 na seconds 45. Guku Sudan ikirikia ya gatatu na ndagika 34 na seconds 24. Sisi mnaona hivi tumetoka Kongo, Sud Kivu, Banyamulenge. Tulikuwa tumekuja kwa mashindano, kulikuwa kuna bambika. Tumebambika vizuri. Hii mashindano kuna ka challenge kingine unafaa utumie nguvu. Lakini jameni, nguvu nazo tumekuwa hivi power. And we are happy to be number 2. Sudan waye! Mathako maya no marathie na mbere kuria muthi wa rucio minister wa ugendi bururi-ini Rebecca Miano atanyitwo gutuga timu iria irikitie kuhotana na Willy Kinuthia niwe mwandiki mukaru wa kiama giki bururi-ini ya gucindana. Iyo ni group iria cindanaga macindanaga na hinya kuhuthira hinya wa moko na tutaro na miko makahota guthie. Timu iria yakinya mbere niyo ihotanaga na muthako uthakagwo ni airitu ana kana atumia ana na arumeana na mabururi ta 11 uguo: Uganda, Tanzania, Congo, Nigeria, North and Southern Sudan, Rwanda, Burundi. Mabururi macio mothe meguko uguo twina mwihoko ati gikombe gia Africa ni tugukorwo tukiinukia guku muci Kenya. Iribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.